e te whānau tēnā koto katoa. The kingitanga faith and belief is based on the influence of the pai Māori and Christianity. It is important for all our marae people and whānau in Waikato Maniapoto to uphold our faith by learning the Ofawha. We are all reminded that the crown of the king is the Holy Bible, or the sacred word of God, was placed upon the Māori king's head. The next slide we are going to learn the Ofawha, a verse which is used in the main pai Māori service at our paukai. Listen to the recording over and over again. Pai Māori, tō te ngā whakoranga e te atua i tō mātou kiingi te kāwhiariki. Te whare kāwhiariki nui i tonu o potatau te iwi Māori katoa ngā tina ne pāngi anu te mawuitanga. Tai noa kia mātou katoa i te rānei e. Ae, nā te Gloria, na te Gloria, na te Gloria, Rire hau, pai Māori. Here's the translation of the Ofawha. Peace and tranquility, O Lord, our enlightenment and well-being. Please place upon our King Tuheitia Potato Te Wherewhero the Tuawhitu, and the royal household of Potato and all our tribes, and to all who are sick and unwell, and bless us all who are assembled here today, peace and tranquility. Yes, you are the glory, you are the glory, you are the glory. Yes, render together peace and tranquility. I te whānau tēnā koto katoa. Go back and listen to the recording over and over again and try to go along with the whakamenenga verse, no te gloria, until you know each kupu off by heart. The men and women can learn the kei whakahaere taria of verse, pai Māori tō te ake ngā whakoranga e te atua, etc., for the purpose of carrying the Ofawha on our marae, when we have tangiana and hura kohatu, etc. We can also use in our homes as well. He te whānau tēnā koutou katoa. Here you will be exposed to simple and easy lessons in Te Reo Rangatira. I have chosen Te Reo Rangatira over Te Reo Māori because the word Māori is a Pākehā term to call us natives or savages, and Pākehā is a term iwi would use to describe foreigners and British citizenship. I believe our language derives from our tupuna, and it should be treated with respect. Hence the term Te Reo Rangatira, referring to our rangatira, our way of showing them respect. There are three forms of greeting whānau and manuwhiri on your marae. 1. The acknowledgement greetings. An acknowledgement greetings is a greeting when you acknowledge the person that you are greeting. Tēnā koe, greeting to one person or greetings to you. Tēnā kōrua, greetings to two people or greetings to you both or greetings you two. Tēnā koutou,
greetings everyone, and that's greeting two or more people. Tēnā koutou katoa, greetings to one and all. The second form of greeting is a complimentary greeting. This greeting is used when someone has acknowledged you in an acknowledgement greeting by saying to you, tēnā koe, and your response will be, kia ora koe, o kia ora korua, o kia ora koutou, or kia ora koutou katoa. Do not greet a person with kia ora on its own without using koe. Why? Because it is regarded as an insult. Most Māori, or in this case iwi of today, have lost the wairua of the mihi because of not maintaining the fluency of Te Reo Rangatira. Tēnā koe is an acknowledgement mihi, because you have acknowledged the person you are greeting. Kia ora koe is a complimentary mihi whereby you are complimenting the person for acknowledging you in their greeting. And you can't greet a person by just using tēnā without koe. It doesn't make sense. And thirdly, the thank you greeting, tēnā koe or kia ora koe, which means thank you. When someone is giving you a gift, you should respond by saying tēnā koe or kia ora koe or thank you. When someone shows you kindness, you should say tēnā koe or kia ora koe or thank you. When someone pays you a compliment, then you should say tēnā koe or kia ora koe or thank you. Always greet manuwhiri with an embrace and hongi and not the shaking of hands or kissing, unless it is Kingi Tuheitia and his whānau, you just shake hands. Here is an example of a pepeha. Ko tai nui te waka, ko taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko Waikare te marae, ko waikato te iwi, ko Ngāti Naho te hapu, ko te hira moana wharenui tōku ingoa. E te whānau tēnā koutou katoa. The following lesson is about learning the vowels tohu oro or oro puare and learning how to use the kupu on the bottom of the page in the sentence. Try and pronounce the group of kupu below on your own. Listen to the recording of a, e, I, o, u. The kupu are mahi mai, tiki atu, he, ho mai. Learn the vowels before you move on. Listen to the recordings over and over again. In the next lesson, we are learning what objects and food are on the table. Use the keywords below and use them with the objects and food on the table. Have fun learning and teaching your tamariki, mokopuna and friends. Learning is fun. So go to the next slide.
piko, 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 toro, piko. Toro, 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 piko, toro. The kupu to use with the objects on the table. Tiki atu, he, homai. Let's start with he. He kapu, he pune, he nahi, he pireti, he pauka. Now let's try using tiki atu, go and get. Tiki atu, he kapu, go and get a cup. Tiki atu, he pune. Tiki atu, he nahi. Tiki atu, he pireti. Tiki atu, he pauka. Now let's use homai, give me. Homai, he kapu, give me a cup. Homai, he pune. Homai, he nahi. Homai, he pireti. Homai, he pauka. He aha kei runga I te tepu. What's on the dinner table? He pata, he miraka, he huka, he pepa, he tote. Tiki atu, he pata. Tiki atu, he miraka. Tiki atu, he huka. Tiki atu, he pepa. Tiki atu, he tote. Homai, he pata. Homai, he miraka. Homai, he huka. Homai, he pepa. Homai, he tote. Piko, 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 toro, piko. Toro, 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 piko, toro. He aha kei runga I te tepu kai. He purini, he keke, he pihikete, he paraoa. Tiki atu, he purini. Tiki atu, he keke. Tiki atu, he pihikete. Tiki atu, he paraoa. Homai he purini, homai he keke. Homai he pihikete. Homai he paraoa. Piko, 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 toro, piko. Toro, 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 piko, toro. He aha kei runga I te tepu kai. He kapu kawhe, he kapu tea, he hana witi. Mahia he kapu kawhe. Mahia he kapu tea. Mahia he hana witi. Homai he kapu kawhe. Homai he kapu tea. Homai he hana witi. Piko, 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 toro, piko. Toro, 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 piko, toro. He aha kei runga I te tepu kai. He kai hangi, he kai moana, he kai. Mahia he kai hangi.
Mahia he kai moana. Mahia he kai. Ho mai he kai hāngi. Ho mai he kai moana. Ho mai he kai. E te whānau tēnā koutou katoa. The following lesson is about learning how to use he, te, ngā with me. For example, he kapu me te pune, me ngā kai. Go back to the last few lessons and try using the example below. He, me te, me ngā. E te whānau tēnā koutou katoa. Ka pai. Good. We have learnt about he aha kei runga I te tepu kai. The following lesson is about clearing the table and putting the dishes on the sink bench to wash. This exercise is used at home as well as on the marae. Now let's get started. Tiki atu, we know, means go and get. Haria ki te kihimi means take to the kitchen. Waiho ki runga I te papa horoi, leave on the sink bench. And we also know these words below, those top words, he, me, te, me, ngā. And those are your singular and plural. Haere pai, ma te atua koutou, e manaki e te aki. Go well, whānau. Example 1. Tiki atu ngā kapu me ngā pireti. Haria ki te kihini, waiho ki runga I te papa horoi. Go and get the cups and the plates. Take to the kitchen and leave on the sink bench. Example 2. Horo e ngā pāoka me ngā nahi me ngā pune ki roto I te waiwera. Wash the forks and knives and spoons in hot water. E te whānau tēnā koutou katoa. I hope the last lesson was fun for you all to learn, and that each whānau member found it easy to learn with each other and with one another. The next group of lessons will be easy as well. You will be given a number of Te Reo chants to learn either words or phrases or sentences from. Learn one chant at a time until you have accomplished what is on that chant. Haere pai ma te atua e manaki e te aki pai mā rire.
Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. E te whānau tēnā koutou katoa. Use the following words or kupu with the chant. He, te, ngā, me. For example, he mahunga me te ihu me ngā whatu. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. A, e, I, o, u. A, e, I, o, u. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. E te whānau tēnā koutou katoa. Use the following two sentence starters with the action kupu or verbs in the chant. Add ing on the end of the action word. For example, walk, walking. Kei te means a, e, and ana means is. Kei te hikoe, are walking, e hikoe ana, is walking. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. E te whānau tēnā koutou katoa. Study the following lesson closely. Below are the kupu you will be learning and the meanings. Kua hau, ko koe, ko kōrua, ko koutou, ko tāua, ko māua. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. A, e, I, o, u. A, e, I, o, u. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. Kua hau, ko koe, ko kōrua, ko koutou, ko tāua, ko māua. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. A, e, I, o, u. A, e, I, o, u. Biko, 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 toro, biko. Toro, 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 biko, toro. E te whānau tēnā koutou katoa. Study the following lesson closely. There are kupu you will be learning for the next slide. It is important to know that the Pākehā kupu in red is for you to know what the sentence means. For example, kei te hikoe ahau, which means
I am walking. Toro, 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 pico, toro. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pico, 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 toro, pico. Toro, 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 pico, toro. E te whānau tēnā koutou katoa. Use the following sentence starters, and there are two. They are going to be used with the action kupu or verbs in the chart. Add ing on the end of the action word or Pākehā word. For example, walk, walking. Kei tea is a sentence starter, and air and ana is also a sentence starter. And here are the examples. Kei te hikoe ahau, I am walking. E hikoe ana tāua, we both are walking. Pico, 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 toro, pico. Toro, 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 pico, toro. E te whānau tēnā koutou katoa. The following group of sentences are commands, asking someone to do something for you, which are used on a daily basis. Try to use one line at a time per day. You will find at the end of the week you will have learned the whole chart. Uru mai, come inside. Haere atu, go away, off you go. Puta atu, go out. E noho ki kone, sit here. Homai, give to me. Homai ngā mea rā, give me those things over there. Hoatu, give it to someone else. Hoatu ene ki a Bob, give these to Bob. Hoatu, give it to someone else. Hoatu ene ki a Bob, give these to Bob. Mauria mai, bring it. Mauria mai ki kone, bring it here. Mauria atu, take it away. Mauria atu ki kora, take it away over there. Waiho, leave it alone. Waiho ki reira, leave it there. Whakatata mai, come closer. Whakatata atu, go closer. Kia tere te haere, go quickly. Kia tere mai, tamariki ma, hurry up, children. Turi turi, be quiet. Kaua e tangi, don't cry. E oho, wake up. E te whānau tēnā koutou katoa. Study the following lesson closely. Below are the kupu you will be learning to use on the next slide. Haere mai, come here. Haere atu, go away. Haere mai ki kone, come here to me. Haere atu ki kona, go there. Haere atu ki kora, go over there, over yonder. Pico, 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 toro, pico. Toro, 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 pico, toro. Titiro ki te piki tiane. Look at this picture.
There is a blonde-headed girl, and she has a friend with blue hair. The arrows are indicating where she's giving her friend instructions to where to go. The first instruction that's below the girl with blonde hair is Haere mai ki kone. Come here to me. Haere atu ki kona. Go there. Haere atu ki kora. Go over there, over yonder. Pico, 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 toro, pico. Toro, 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 pico, toro. Noho mai, noho atu. Ki kone, ki kona, ki kora. Noho mai, ki kone. Noho atu, ki kona. Noho atu, ki kora. Pico, 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 toro, pico. Toro, 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 pico, toro. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pico, 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 toro, pico. Toro, 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 pico, toro. E te whānau tēnā koutou katoa, ngā mihi nui ki a koutou katoa. Congratulations, whānau, for everyone's participation in learning Te Reo Rangatira. This is only the beginning. Keep opening the video or PowerPoint to read the material together while watching the video. Use this form of learning with your karanga and mihi and waiata mō tia. This will improve your achievements to being successful. I'm very proud of you all, whānau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ma te atua koutou, e manaki e te aki, pai mārire. Pico, 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 toro.